Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama rahimakumullah, khususipun salerana Kiai Haji Muslih Adnan, salerana Kiai Ahmad Munif Zubairi, salerana Kiai Fathul Bari. Jadi nyok sabar sebut kapin gitu. Sanajan hanya mangabsen kan. Karena banyak kiai nak. Salarana Kiai Hamdi, salarana Kiai Burhan, salarana Kiai Abdul Hamid, salarana Kiai Mustafa. Alek tenggule Kiai itu kan mulai alek titik Kiai ini. Kiai Siddiqi Afif. Ini kayak sebut-sebut mulai paju kiai. Setelah para kiai, umpamanya beda sececer, engki anggap tak cecer kan. Karena ampun disebut para kiai. Bapak kepala desa na dueun mangken gitu. Kepala desa Anduleng, sarang sabagian aparat epon tentu epon. Kepala desa Gapura Timur, Minangkata Tangger kan. Ibu Nyai khusus epon empuk dan gula kento buksuri. Takok kalau pai. Semulja para jamaah Al-Banjari, sholawat Al-Banjari kum munah. Rahimakumullah. Sedaja para hadirin hadirat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Betul kula atas nama Pak Satwi, sambutanna sakecek deretan. Coba nyampiagi matur sakalangkong dek kabar ajunan sedaja. Ajunan sedaja ampun jelas oleh ganjaran secara zahir. Karena para ajunan sedaja mabunga dek tuan rumah. Kanto jelas orang mabunga orang kanto ganjaran. Alhamdulillah malar muga kalaban mabunga naten kula sareng para ajunan dek ka keluarga Pak Satwi cocok mungko Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun cocok mungko Allah tak kun apolong mangken tapi malar muga apolong sampai ke swarga. Amin Allahumma. Kan itu sepenting sambutan narenya. Bersamaan kalaban matur sakalangkong kento ampun lumrah nyon seborah dek kabar ajunan sedaja diri sedaja nah lagi beda kopi nak beda lagi montak beda kopi nak gula ngocah suruh angkai kopi mulai soalnya kan aroko sebelum naik hisab laku nang akhirat ni kapun jamaah ahlul hisab kekepin ahli ngisab maksudnya. Mun tadek kopi na tak lebur. Para jamaah sedaja nyon saporah. Mun iki betegang lekian pengajian tak masuk ngoten. Para jamaah sedaja nyon saporah atas sedaja kekurangan Pak Satwi. Cuma Pak Satwi kento perlu etero teretan. Etero kaulah, etero panjenengan. Pak Satwi kento termasuk salah setong umat Nabi Muhammad secerdas. Karena mangken kento amolot.
sarang salamedan. Kadang-kadang tasalep teretan. Jadi mana Nabi pacet beda mulut sarang haul kento mulut tersebut kada. Peringatan Maulid sekaligus haul umpamana. Munggu kaula tasalep pun pas haul sebut kada. Karena pacet runtutan Maulid kento Rasulullah eka ngai mulai lahir. Mun haul eka muti sedena. Jadi lebih pas peringatan Maulid sekaligus haul. Ya kan itu. Jadi lahir Rasulullah ben sedena benga sepoh. Pak Satwi kan tuh cerdas teretan. Jadi perlu etero. Jadi Pak Satwi kan tuh ampun beda tanda-tanda bakal masuk surga. Amin Allahumma. Oh gue. Karena kecerdasan umat kento sudah bisa meramu matematika pasti. Pak Satwi kento andi toko nang Surabaya mulai Jakarta. Norok kumpulan gue ulah ke Rambu, imuk ka toko kan. Matematikanya cerdas. Jadi hasil toko nak kento asyukur ke Allah Subhanahu wa taala kalaban mabeda mulut sareng salamedan mangken. Kento cerdas. Karena kecerdasan kita kento terletak pada rasa syukurnya. Setiap orang kento menasyukur lebih dari matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Kento matematika itunya. Tapi menabi asyukur taretan toreh teroh. La in syakartum la azidannakum. Jaipun guru dan kula sila ngangku ilam ki ngangku non taukid saqilah. Kento kodrat. Jadi itunya bening akhiratku laku. Jadi satu weekend itu kalau ben hasil atau kuna antara lain kalau ben sehat ke keluargana mungkin amolot tor asalamedan. Kalau ben panjenengan gento menoleh nikmat pabeli boleh ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kata tanda orang cerdas. Cerdas matematika agamanya nih. Ampun, jeng lanceng. Cokopon, matur sakalangkong nyuwun sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.